Der er jo så nogle kritiske røster, og Joshua Hollingdale, jeg synes, vi skal komme ud til dig på Amalienborg Slotsplads, fordi der er jo mennesker der taler imod Modi. Det er der. Der er en gruppe demonstranter, som har sat så fint op herude på den anden side af Amalienborg Slotsplads. De har fået at vide, at politiet de skulle altså rykke herud på den anden side af de her pullerter. Og nu er de sat op her med en masse sko og nogle politiske budskaber på plakaten her. Den her demonstration handler om at få mange flere til at stå sammen med inderne. Det er derfor, at de her sko skal fyldes, siger demonstranterne her, og stå sammen om at sige fra over for de brud på menneskerettighederne, som de mener, at Narendra Modis regering står bag. Alina Karla, why are you here demonstrating this evening? Under Prime Minister Modi, India is being pushed to the brink of a genocide. India is no longer a democracy because of him, but an electoral autocracy. And members of his party are calling for genocide, but he is not condemning it. That's why we're protesting. Så det, Alina Karla, demonstranten her, siger, det er, at der er brud på menneskerettighederne i Indien, at der er skub i retning af et folkemord, som særligt medlemmerne af Narendra Modis parti skubber på for, og som han ikke har sagt fra overfor. Det er derfor, de er der her til aften. And Alina Karla, you've said that Denmark and other countries shouldn't trade with India in the current situation because of the political situation in Narendra Modi's government, because of the situation in India. Why shouldn't they trade? They should absolutely trade. That is completely their right, but that shouldn't be the only thing they're doing. The Danish government has declared in its strategic partnership document with India that it's based on democracy and human rights, yet it's not on their program for tonight or tomorrow, and that is not okay. Så det, Alina Karla siger, det er, at man skal handle, hvis man vil. Det er helt fint, men man skal bare tale rigtig meget også om menneskerettigheder. Og det mener demonstranterne herude altså ikke, at den danske regering gør sammen med den indiske på de her 2 dages officielle besøg.